Abashubuzi ababingirwe hanguto habwe nkore yo kuboneza town ya Ntungamo ubwa hati bariyo nibatemura mwanya musya enyuma ya town eji kurgira embero kweri okuturiyo ntfurka nsaba abantu mwena abakubasa kubahinda kibine mwize mutwatereho murebe mwanya guturuho no mwanya mbimunonga turiyo ntshare asinga tukora buri kimwe ntwetaga amani mingi umuryaba harimo ba makanika be biruka abateki be byo kurya nabandi ababiri nibakorera harubashugwe nguto hamwe no majagabere gatara hamutindo gwecera jerekebe mbere ndembo zona umuyihanga ubwo hataba bariyo nibatemura kandi bari kuboneza mwanyogu okwenda ngo bakagumiza mune mirimo yabo okugira ngo bundi bakashashora za roni nangwa na school fees z'abana babo kugira ngo agamabanja gataka komesa abantu hariho school fees amashomera g'abana bakushomeramo ningira ngo bakabarekiremo kugira ngo bashashure mpora n'amazima rone zishashurwa na school fees neshashurwa okampora nibongera boreke bizibe babugine ngo no barabe bazo mwanyogu oyiraho kubagwijire kishaka cyabateganiso kuboneza tiguri mu mizi amashanyarazi nebyo kwerinda nabyo bikiri kubi mbere bizu challenge twine nyingi yo kubanza twine mizi amashanyarazi tugaho n'ikindi ba customer bitu batatine tukababwineje so nibyo bizwe bimwe turiyo tureba ngweno twino bwoba za school fees loans tubeturire ba business loan tubeturire mweno kuturabishashure ati nyembereje emberho konkanti shaba government kuchikwatamu kandi konjera kuteretera ubuhereza amizi amashanyarazi na security mu mashanyarazi ecyakandi security tekabonire ecyakandi amizi gaho tugarije so tumuntu tugezaho abandi bongera bashaba bebembezi babo okubareka bakakora kurunje by'emishuburo yabo nshaba Ntungamo municipality council kuyije kutamishoro yayo utategana sani ngasho utatugerekera imishoro yiturara basi tugaraka tushabana butukura ngo nabanema hatkumura tubingaha okwayi mututire side zifo mu kisharara kino kiturakore nkitwe ngabantu Gasha kwa Wilson Kanyesije na Friday Aineman ahabwa Modern Television.